Almaty paytexta Kazakistanê ya kevne. Di nava deşteke wiha ya bilind de hatiye avakirin ku li dora wê çiyayên bilind hene û sal 12 meh berf serê wan e. Nüfusa bajêr nêzî 2 milyonan e. Bajar ji ber vê dîroka xwe ya paytextî her mîna navenda Kazakistanê maye û şev û roj di navbera çandên cuda de weke pireyeke navbera cîhanên cuda dijî. Li vira lewma xatir didin kesên ku ji çandên cuda an welatên dûr hatine û dixebitin. Li seranserê Kazakistanê derdora 150,000 Kurd dijîn. Piraniya wan Kurdên sürgûnê ne ku ji salên 1930 ve bi zorê anîbûn û li vî welatê dûr bi cih kiribûn. Lêbelê ji ber xwendin an sedemên jiyanî yên din jî gelek Kurd bi dora hatine van deveran. Di nava wan de Ümran Şêxmûd jî heye ku ressam û wênesazekî Kurdî yê navdar e. Gera me yal Kazakistanê dewam dike em li Almatayê ne li vê parka navdar ya dîrokî li ber vê avahiya ku bûye yek ji sembolên Almatayê. Li Kazakistanê weke ku hûn dizanın gelek Kurdên di salê 30 de ji hêla Ermenistanê û Gurcistanê û temamî ji Kafkasyayê mirov karibêje anîbûn weke penaber li van de re bijî kiribû ji xwe re civatek danîbûn. Bêtir Kurdên Kafkasyayê bûn. Lê li vira em li Kurdekî rasthatin, Kurdekî hunermend, Kurdekî jêhatî û serkeftî ku bûye yek ji nûner û pêşengê civaka Kurdî ya vê derê Ümran Şêxmûd yê ressam û hunermend ku bi hunerê ciwan şêvekariyê alaqedar dibe em vê derê bûn mêvanî wî û wî jî em li Almatayê gerandin. Ümran Şêxmûd ji me re behsa jiyan û kar û çîrok û serboriya xwe kir bê çawa ji rojava derketiye ji bo xwendinê hatiye vê derê lêbelê xwendina xwe temam kiriye jî axir dîsa karê xwe yê hunerî dewam kiriye li vê derê karê bazirganî û ticaret û biznesê kiriye û ji xwe re jiyana xwe milkê xwe li vê derê daniye. Ümran Şêxmûd di pencereya Kurdî de bîstek edin. Ümran Şêxmûd sala 1967 li Amûdê çêbûye. Di xortaniya xwe de ji bo xwendinê hatiye Kazakistanê û li vira bicîbûye. Lêbelê piştî xwendina xwe jî her li vir maye. Berê xwe bêtir daye karê hunerê û xwe di vî warî de pêşvexistiye. Gelek caran li Kurdistanê û Ewropayê tev li pêşengeyên hunerî bûye û hunerê xwe pêşkeş kiriye. Derdora 20 salan e ku li xerîbiyê her mîna hunermendekî lê diber re mîna karsezekî zîrek dijî. Li Almatayê em çû serdana wî û me dît ku Ümran Şêxmûd hê jî mîna Kurdekî dilovan maye. Em ezimandin û li deverên Almatayê yên xweş gerandin. Me di ber gera xwe re behsa jiyan û kar û serboriya hunerê jî bigure kir. Gekê Ümran em li Kazakistanê li Almatayê em hatin vê parka navdar ku ciyekî wê dîrokî jî heye. Berî her tiştî Pamfîlov me berî her tiştî me dîtiye ku Kurdên Ermenistanê, Kurdên Kafkasyayê sürgûn bûne, êk hatine vir xwendinê û filan bêvan civatek li vê derê hebû. Lê Kurdê rojava Kurdê bin xetên ber vira nedîtibû. Te xêr bû tu divirar derket. Te berê xwe neda Almanya wek xelkê tu hat vê derê. Ew demek salê notî rastî ji bo xwendinê bû yanî em hatin vir gelek xorçxulê sed xurtî hatin vir. Ê textorî xwend, ê mühendis bû mühendis em înjînêr nift û gaz. Wê çaxê alîkariya ji Sûrî meşand vê derê ji bo xwendinê. Me li Moskû xwend ziman piştî wê ji Mergoniya Bakû ya Almatayê. Ez hatim Almata min Almata xwend. Salê notî dûr not pênc me xelas kir û el virma min rastî. Wê çaxê Sovyet ket û dest bi ticaret û tiştê wilo bû ez jî li virma min cîk wek dibê min nankî xwe li vir dît. û em vê derê man Kurdê Sovyet jî li vir hene rastî yanî alîkarîk jî wan jî demekê mer kir û li vir man. Te ji xwendina neftê ji te berê xwe da hunerê te ew têkiliya wê çawa danî? Na xwendina neftê çawa çêbû rastî me wek dibê
أوايا وكالي كاري جي كومبارتي أو إيه سوري أو شوية سوري وان ما تشاند في دريب جبوغم بخينن مخواست از بگهارم دوره مثال که زنگاشیا شامی خوندبو هنری کاری هنری مکر راستی لوی داره مخواست الورجی ولو بکم سان پتربورگ لینگراد کیف هم گلک اکادمیه و اره دهات ریپین اکادمی ریپین هی لی وقت به نهشتن راستی گود وید کاری مهندس بخینه سبب نفت و غاز الجماجی هی ام تخوازم تفجر مهندس به یعنی مهندس نفت و غاز ولا تشبو لي هنري او كارتشاوا تشبو بشتي سوفيت كات ما راستي مخد ورد نديت ما خو برتر تجارات وبزنس ولا مالفي ذكر مخد ورد برتر ديت وكاري هنري جي وقت بيخونك بجوكاني ده وقت بي اف تشت هنار شعر اف رمان وقت بي اف تشت بانسان راز حرتم فيت بيجم اف بانسان وقت بيتشكك خديده ده نه اویا بیکیر تنه به تیخ اکادمیا تشدجی نکار بعلم افتشت وقت بجوکانی دوک خونه که مره ابو حرتم او خونه هان بشتك دمك شو بعمرجي رولا كدليزا ويا مروفت قروي وي خونه خو مرو تخازوي خونه بيشخه يعني تشتكي بيشخه اجي يك جفي ملتي خو مديت او تشتغل بسري هاتيه ند تاريخ هاويد هاتيه تشكاويد هاتيه تا اكاديمي وتتبدو تنن راستي حطانها امجي خو وقت بيد بن في عزماني دمجي تخازن جيكي خو ببين مخصص وي وان سراني ميكا وان سياماندو خاجي مموزين جيروكيمي جاليري او كامنا ام از وي تشتيز حقكي بدموان از وان سانا كارب مروكش رجا برنك يعني از بكم رنك وي تشيروكيز بكم رنك يعني تشتكي بدم افجي ملتي كرد هي ولا كلتوراوي هي تشكا وحرتم تشتكي از تخازم سيرفي نقطه جي يعني مسألة آزادية ومسألة مرو ولاتا تشيك نبس بتفنجية ونبس ب يعني رولا مظن إيمز دبينم يعني دمان هذا دمك كولتور ملت وقتها تي برسا ملت أكيد كي دسبيك برسا يعني تشتغوينا جي إنسانية يتقدم دي تشخص متى مروفة هي مروفة هي كريانا يعني أف تشتغانا الواليات شيء دبر جافا راستي امجي بيديشن وام تخازن وي تشتي بقين الدنيا وعالميا يعني حريق جي خوا يعني حريق جي منطلقه كي تشاو وي فكري بك او قيز او خورتي قلور انا تشونا وجبو دايكامي وبافيمي وكالكيمي او زارو كيوان جبو جيانك نورمال بيجن ما تدعوا تشتكي قالك ما ظن مناكري يعني دعوه كان كاربن وك انسان وك خلقي دبجين او كسانات يعني حقي و مريال مرو هيك مرو تشتكي بيشكيش بك يعني اف تشتكي ام كارم بكن يعني مخص تشتكي ولو راستي تباور دك هنرمندك دربي كردستاني كاري هنري شي وكاري على قدر دبا كارش خلق كاري بزنس دك دباره خو بيدك اللي تباور دك وك شخص او كس هروها تمثيلات ملتك يجدك چما مثلا یکی انگلیزی نباشه از تمثیل اقلیتا انگلیز دادکم یکی فرانسی نباشه از تمثیل همون فرانسه دادکم لی کردک دبیجه از تمثیل ملت کردکم چما جکوتی او اویا زانی چاوی د دما گتت دجيت اف 20 ساله قتش درفا ماي تدبينا تخوديل تاتنا يعني قنصلصات تاتنا سفارات تاتنا ولاتك تنا بشتات دقرنا تتخازي ت وقت بفيرو اللي رابع يعني قدر امكاني خو يعني نا حر يك دجي قتيديا دفي مرو بيش كابن هل كردك دبا كونسولوسي في ملت اري قرا كله باجبر يعني انسان عمر وقت بتاريخ ام قال لك هندك دجن يعني حفتي صال حشتي صال انا عمري انسان قال لك حطاق بهش خفتي دنيا في عمدك عمري يدبس 6 سال دوي 6 سال ماي يعني فترة قال كي بتشوكاجي يعني دفي مرو حطاج مرو بيد حريق دوسا جي قتيدي رولك ابليس يعني من قلت يا شربك من قلت يا تكفس قرقاخل كده من قلت يا سياساتنا من قلت يا كولتورا خو وك دايكاتا وبافيتا تشلو تراكرن راس باقج كولتور وايش
وتاريخها ملتي خو بيش ملتي دك هاو بس متشتكي يعني وقت بي زيدا قال لك مش كسيلة گلو هنرمندک خود چاوا آماده دکه جبو مجارین خواه چاوا هل دبجیره رولا رنگان دسن و خیزان چیه مجاره هنری هر کچو دناو بیران وده کورتر بو که عمران اف میدان مروف دو تشتاله دبینه یک هم مروف دبینه که سمبول کمونیسم کن یعنی سمبول سوویتا کن فیدر یعنی همچی الفیدری سمبول که برخودان ملت کازاک هست تشيروكاي كارج مرة بيجي تبخو بيجي بيشاوي والله اف تشيروكافي فانا دما شر جياني اي ددواب اف وقتا نيزيكي موسكو بون اي هتلرنا وقت الدولة ألمانيا وشر جياني بروسارة فانا جفرج كازاخستان بون ليف نبس كازاخ مو كازاخ بونجي روس بونجي تافهف بون ملتي سوفيتي بون اري وقت بآلي كاري بشر دكرن بروسارة دجي ألمان نيزيكي موسكو بون اشتغالي بفيليكا روسيا ببازادي موسكوي يعني نيكو داو بيجات يعني انه داويه بشما موسكو ما امنما كارن يعني فاغارن خدافين بر تانك ويدري وچاغي جن افناف ما بانفيلافس اف بارك جبو واتشي كرن اگر ليفر تشيكرنا اف اگر زوستان بهافين بكنجي دايمقات ويا فيكاتي اف اگر خش جبر كاري كنت ذكيشي مهمه جبر مخصص خو بحث بكيف بيكرك هنريه اري بيكرك مازنه هنري قال لك خش كرنا راستي ابا واقعيا وقت دما روسا دما سوفيتي بو ويا فيرنجي تخابتين ويعني نارينا وانولو بدي حرتش دبي وقت دبي كاري شواكاري دبي حرتش تجبو ملت بقى دبي ملت جي فعم بك وجبو ملت بقى وجبو ملت بيشخه يعني بابا تاكم ذو خاصة ترى بحث بك جي أذا يروج جافاكو أم لكاري شواكاريا كردي دنارن قالوا أم كارن ببيجن يعني أف نرخنا كنا بس ناينكا از خازم بك شافديري كن قالوا أم كارن ببيجن كو هنرمندين ما ينكو بيكران يكو رسمان يكو تابلويان كواران أفادكن اوجي كارن بفي اواي مثلا روحي ملتي كلتف كلتراوي چانداوي سربورياوي نشان جهاني بدن تشواد بيني از راستي انا مثلا قال رمانه دكن قال شعر دكن قال از ازيد مثلا شوكاريين مثلا وقت برسم ده جبو ملتي كرد راستي نافن قالك مظن وخرت يعني دركتن سروي جياني قشي ورولك قالك باش ليستن نافي ما جاندن يعني اسكار مشتر بيجم تابلويوان لنيويورك والباريس والحمداري تين فروتن وكولتورا ملتي خو بيش خستن وبيش كرن ملتي دن يعني يكجي فانافا رحمتي مالفاي عمر حمدي جي حسيتش عمودي جماي سوريا روجافايا او يعني رولك قالك مازن ليست راستي بيش يعني وهنقلك كنا ببوله تبقال هنقلك كنا رمندين بختيه روجافايجي خوك شاغرتي ويدي بين النوها وجدان راستي يعني قش وقت بي ليد نارن وك رنجي سر شوباوي ويجي الكاري قالك بخورتي افي نهد هاتن جيب الي واكر اي اوروبا اي غوان ديت الي وادكر ولو قال لك خرطه يعني اليه رسمته اري ملتي ما بيش كاتيه لمديت بس هن تابلوين تدا بشكل ناخبتي كنت زيد رنجي قرم تدا بكارانيه للتابلوين تيجي رنجي خمجين تدا خويا دبن اف دبندي ودو اليه جيانيه يان هر مجارك بابتك بسري خو رنجي خو ديار دكه زاني چاوي دفرد تشد مين دبي حرتم وقت دبي تحقي ويتشتاق او تتخواز او تشيروكا تبيك بين دوي تابلو دنا دوي حالي دبي يعني وحريك از حرتم في دويجم حريك او حالاوي تشاوابي او هندريوي او وعياوي او تفكيراوي او مجي جيابت شي درجيشكي او تشت تابلوي ودرنج دبينه وق او جيايه نبس تشتاق تتخوازه يعني جارنا هنا تشتنا تابلوها تدبين تبخوا تنخس تيولوجي داخلي ويتشتي او دبين جبر او دوي حالي ده يعني ده هر هنري افراندنه ده شو ادبيات جيبه شو موسيقى جيبه وشو رسم جيبه
پیوان نوی هنه که امجرا دبیجن ها الگوری وی پیوانه اف برهم بسرکتیه پیوانه رسمی چنه مثلا قال لك كان رسم شيء بكلي بيفاني رسم شيء پیوانی مروف شو ازدان رسمه خوش انا يعني ادوار استاتيكي ده دخلت تمشي نواوي صحبتي بيفاني رسمه كداليه استاتيكي بده بسركتي تشيه داليه وك اف برسك تكر راسي اف برسك نبتشوكه واف برس نا يعني دويج متابلو هبانا انا ما بيش تكره انه تشلو فرق دك يعني وقتها تزاني خوياي يعني ايج رسمي بخوتشي دكجي رسام او جي زاني اف خرطه يا نخرطه يعني اف محقي وداي وتشتكي بك سبا ياجي نكه هنا اف تشتايا يا با نزان ما با احساسه يعني انسان تشلو او يتشتيد بينه يعني با ستاندارد جيرتنا از يقينك من انا او ستاندارتا بيفاني استاتيكي مروف نكار انا تنا يعني او كاتب والله افيا دبي ولو باش بوك باش بيا ولو نا افيا احساس يعني انسان تشلو ليد نار او تشلو دبينه خوتي دبينه ايش اخذ بينه تاريخ اخذ بينه او تشيروك اخذ بينه تيده ف او نيزيكيوية يا نيزيكيوية او رنغانا جرمن جويرة يا نجرمن يعني وك موسيقي وك شعر يعني انسان دبيجن ما مستيكي سيدايكي شاگرتي خويا رسم رغوتيه هاجرت بخوازي بيزانج بالك خلق بيبرخنا ديك انت غازني خوش ما مستي خوردك اوج دبيجي حيلا مادام تدخوازي كات كيجا هيلاده بسركفتي كيجا هيلاده انا تابلو هيك تشيكا ودينا ميدانا باجر يا مازن وش خلكيرا بيجا كاور هون تمام بك تشيوي كيما بس دورك هر کسی تشتكلي زيدا كريا خاطرين ريك تشتكي دي جدركت شويش ما مستي خرج قلت افانا تابلو يا من حرماندن از انا شبكم قلت اجا تفهم كر حوجناكم مروف جوه بدا هر فكره هر كسي جبركو يه هنرمند توي تبخوا قرار بدي يه هنرمند بخوا بيفانا سركفتنا هنري وبدويه هنرمند بخويا هنرمند بخويا دس بيكاوي او وقتا راستي اجا الفر تشتاق دمينا هيا تشي دكاج بو فريتني هيا زك يعني حاجه بازرغانيه يعني بازرغانيه اشترد بي متياد بي مخانيد بي اويات الجور ويتشيك هنا هيا جي وقتات فري يعني بحريات بازادي وسر كيف اخذ تشي دكي تابلو اويا اي عول اي رخن اي دبينا تيه دور وقتها داتيني جاك وقتها جاليري تشي دبت بيشنجاك خلتين دنارين تدبينه يعني كيف وانجيا كير هات او كيف وانجيا كير نهات او يجي حريك وق او احساسي وي تشاوي خوتي دبيني يا خوتي دنار گاواکو مروف وینه سازکی پیدا دکه مروف جیده پرسه تکیلیک تم دنابیرا وینه سازی و وینه گریه ده هیا نشانداینا راستیه آنجی تقلیدا راستیه هر مجارک زندی یا هنریه جی ما پرساوی جی کر رولا هنرمندان چیه گلو دناوا جواک و سیاست ده که قدرامه کردانه لکازاکستانه گلو عمران شیخموس وی روشی چاوا درخینه ام خلكي جاهل قفاكوش خورت صورت اندرن بيجن وك راستيه تشكريه لهنا جيلان امليد نرن تش مشتوا شيمبرن فلان بيفان مروف هركش خور معناها كش درخه يعني او بخا تاريخها فندنا رسم ده افا بيش دكافي انسان ولو حطا جاي في درجه اجا مثلا جاهل ونجاهل وفهم كرنا تابلوي يا نفهم كرنا تابلوي افا يسر انسان دمين يعني انسان راستي برا قال يعني خوندبه ولو في تشتي فهمك لي جارنا جي تشتكي دها يا اشتر بيج مثلا بلكي عمري خود رانه اشتبه فرشي ورسم نكش تشي نكر بيجي لي او انساني هاني بفطريات او بتشكا خوي اساس اب تشكانيا خود هين بير مايه او نريناوي جارنا جيكي چوی نقد خوندیه اونیورسیتت خلاص کریه ولو او یا راستره جوی کسی چلو او انسان خود يعني وي رنگي هان نزيكي خود بينا وحس دكا يعني دبي ابايا خوشكا لي رسمي تندي منع
راست تنه راوکرنا وی روحیه بریا خیزان بریا آواکرنا راست صورتانه راست امی چاوا کرد بونا رسامه کی ناس بکن از وی نقطه خواستم بگینم تا بله یلماس گونه نه رسام با ند بو رجیسور ند بو مخرج ند بو نوسا. فیلمکار yani zani bu suret زانه چه قرزیه و چلو او گش تابلویه او تابلویه ایجا تابلویه دو هفته زانه يعني او حطانها او چه قاسه بلكي بري 20 ساله ما بچوكاني بو او كاسيت فيديو ما ظن ما تاني ما بدزي سوريا جمجي وهابو ما بتشارت ما فيلمي ديت او فيلمي ري او يول نا او وقتها قلت او هسبي هان سر برفي وتيك برددي ولونا او بخو تابلوية يعني او تابلوك برنجة كيدني او هسبي ودش تا حراني دراري ويتش او تابلوية احمد وروني دي بيجي اف تابلوية او يعني فيلم قال لك تابلونا يعني الدو هفدوتي اللي بيها فاطنا ريزا تابلو يعني انا تكارج ريجيسيوري خو ببرسي واشتر بيجي تجيك هي اشترت بينا الفيرب سكند شما تبي فيرب سكند تشتك هي او جي اري تابلو يجي دفيت الفاتش تاع بالنار يعني كومبوزيسيون ورانج وان افايا كومبوزيسيون قال لك مهم از دخوازم پرسا کدیش تبکن توش آموده جیه آمودی نوا کلتورا کردی ده گلک گرینگه جبر که هم به زمان خواه هم به خبر و سکیف خواه هم به آوای خواه صحبتی هم به حنک بیجی خواه آمودی مهمه لید هنری ده گلو اف آمودی بونا تا تو رنگه کی آمودی بونا خوشی نوا هنری خود نشان دیدی من او ندید اشترا بیجی نه راستی رنگ ده تنکار مثلا خبر بده وک اهل عموده نه یا جی دور تاج عدید مش وک اهل عموده نه ل درنگ او چلوی اف جی مهمه ثاني جيت لي جي يعني دورات عمودي بنا خو چو کار بین او دورات يعني خوشك تي برامن بچوك بون گازيتا که الجورنال که الشامي دردكت وقتها ما جيج شعر تيد نويساندن ما بذكر جيج اهل عموده وقتها تدبينه جيرانه تدرسمينه تجي ناس بك كافشيه چلويه خو عمودي وهانا صرف بالا خود دن مروف جب قامش فيها جمديد بالا خود دن مروف دبيجين هلا كافيا تشدك يعني وي حنك خو بتبكن يا جوي تقليدات وي وقتها تقليدك راس تاري او سر اهل عموده مثلا وحناك وخبر ولو افايا تيدا لي دورا خد ليزي رولا خو قالك ليزي يعني وقتها تبينه جيرانتي ولو ريا خبر دايه ام بتشوك بون ريا خبر دابو ودرسمان خليل عبد القادر حسيتها والعاموده ما خوش ناس بكن كاف خليل عبد القادر كي كاتشلو تشيلك حطاو انا لالمانيا خليل شي او جي يعني يك كسيمه اي بري اي دسبيك تدخوازر روجا كيف فكر عاموده عموده درم تيم راستي تجيانا خو ملكي خو الفرداني روجا كيف انا قرا راستي تجاري ولا تخلكنا بن ولا مرو الا تيفغر تتخوازد الورب مني ومخاني الورجي كرياج بوزانه از روك بي لزي فغر مور يعني انا زاروك فير خوندن نزاچا مرو الورد مني لي الا تي فغر عرض اخو يعني زود درباس بو عمر گوره وکه خونکی بول شویم پنابریه ناوین هن کسان تیم بیرامن روین وان کیجا ناو یکیجان روی بون نما دزانم لی چید بیرامن دما من خیز کر ده همو تابلوی من را روی تخو یادبون همو ناو دبون یه ته لوراز چون کی دریجی هر تبوی ولاتی من